El séptimo día descansó. Lo que los judíos tienen, ¿no es cierto?, los observantes, como sagrado cumplir el Shabbat. El sábado se descansa, un día a la semana, al menos eso, para la gratuidad, para dar culto a Dios, para estar con la familia, para jugar, para hacer todas esas cosas. No somos máquinas. Se vive con el acelerador puesto desde la mañana hasta la noche. Y eso arruina la salud mental, la salud espiritual y la salud física. Más aún, arruina y destruye la familia y por lo tanto la sociedad. Eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille in quam Lucifer qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. I believe in the Pope because he believes in peace, and my definition of peace is accepting all religion. Accepting all religion. Well, it was really amazing because now I'm 31 years old and I never thought about becoming Catholic. And I'm not sure if it's going to happen, of course, but already the thought of it. This is a Pope that struck such a huge chord among so many people in such a short time. But many do now expect him to get down to business and start tackling the very sensitive issues of reform and cleanup of the church. They hope that his humility and simplicity. Vista Profetico. Vista Profetico do Presidente Pablo. E profecia de último tempo o abo e a mim mestre sa dizer. Eu pensei, tem um bom programa Vista Profetico. Nós vai de detalhes para detalhes. Assim durava um conceito claro de profecia de último tempo. Tem a boca de Daniel e Revelação e demais profecia na maneira de Zacarias, Neemias e outro book na Bíblia profético.
pero nos lo comparan con el tiempo actual que nos vivimos y nos lo vai como de historia, bien como de presente y mostramos con la escritura tan amplia para nos el tiempo de cual nos vivimos. Deseo Dios misa, bendicionantes nan, fortaleza y paga atención na cosa muda para escribir en el book y na profecía. Deseo abo televidente, también me da parte del programa aquí, Vista Profético, Turgia Sabra, live vivo Facebook y también vivo YouTube. Deseo no queda sin subscribe, no queda sin like y no queda sin share, pues no puedo conocer, para también hay una vista amplia y clara en cuanto al tiempo que nos vivimos.